Hi friends, কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভালে আছে আপোনালোক। মোৰ চেনেলটো যদি কোনোবাই চোৱা নাই চাব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মই আজি আপোনালোকক মুখৰ এটা মাছাজৰ ওপৰত এটা হেৰি দেখাম। ফেচটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কেনেকৈ কৰিব লাগে। মই আজি আপোনালোকক সেইটো দেখাম। কেনেকৈ মুখত পেক লগাব লাগে আৰু মুখত কিছুমান কোলা দাগ পৰি গৈছে, দাগ পৰাবিলাকক কি কৰিব লাগে প্ৰথমতে মই ফেচ পেক আপোনালোকক দেখাম। প্ৰথমতে লৈছোঁ চন্দন এক চামুচ ল'লোঁ। চন্দন ফেচ পেকটো দেই, আপোনালোকে নাপাহৰিব। তাৰপৰা এইটো এল'ভেৰা জেল লিখিছে আপোনালোকে, এল'ভেৰা যিকোনো ধৰণৰ এল'ভেৰা হ'লেও হ'ব, মুঠতে ঘৰত কৰা এল'ভেৰা হ'লেও হ'ব, কিনি আনিব হ'ব দোকানৰ পৰা। ঘৰৰ এল'ভেৰাটো বেছি ভাল হয় আৰু যদি আছে ল'ব পাৰিব। এল'ভেৰা এক চামুচ লৈ আৰু অকণমান লৈছোঁ। গোলাপ জল দি দিছোঁ 3 টোপালমান। দি দিছোঁ দি এনেকৈ পেষ্ট বনাব লাগিব। হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই মুখখন প্ৰথম পাকাৰ আৰু ক্লিনজিং মুখখন অকণ এনেকৈ চাফা কৰি চাফা কৰি লৈছোঁ। चिड़िया को वापस बुलाने की निंजा टेक्निक आप लोगों ने सीखी कहाँ से? डिंग डिंग ट्रेन हो गई मिस, की हो गई टाई टाई फिस। डिंग डिंग मुझे गांव की हरियाली और ताजी हवा बहुत पसंद है और मुझे मेरे ईगा गांव की याद दिलाती है। ला 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 कितना मजा आ रहा है ना हथौड़ी। क्या हुआ शिशुमानु, तुम्हें मजा नहीं आ रहा है क्या? सफाई करी बाजदाल লৈছোঁ। ठंडक पड़ गई। चलो जल्दी करो शिशुमानु, प्लेन छूटने वाली है। पहले थोड़ी प्यास बुझाऊं, अब नल बंद कर दूं। ये क्या हो गया? तुम जल्दी आओ। अच्छा काम के ऊपर इनको कॉमेडी की होगा, काम के ऊपर भी लगा और ये ट्रेन निकल पड़ी। शिशुमानु क्या हाल है मेरे प्यारे मित्रों? मैं लगाया हूं शिशुमानु मित्रों।
स्टार को किया जवाब और उससे कर दिया वार स्टार पावर द बुकर स्ट्राइक्स बैक बुकर टारगेट इन साइट और बुकर की हवा टाइम लेट्स गो बाय बाय बुकर के पीछे लग गया এতিয়া হৈ গ'ল क्या होगा ক্ৰীম इसका লগাই टाइम দিলোঁ এতিয়া মুখখন অকণমান ৰফ হৈছে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব